Inginnya yang borok mentan sedang dekat jengruai lingba kokos serenity choir. Insyim kan majing duai ke kendai bulan, kendai
suk ya phi ki pa jong blai ha kene ka step ban ngap yang subha ya phi wei pai wei ha kene ka ma subkhoi da ka jing sungu ya blai na ka benta ka jing ai ka jong blai ya Father Pascal lengdo ha kene ka parish pada labar yo sngau ban ya trelang badi kala dei ka por ka jong I ka ba insalek ban simti pad ya ka wei pad ka parish tingi kum ki pa jong blai jong kene ka parish jong ka la jong cathedral parish jong ka parish la jong khra antages ngi ngindwai kerpang ya Father Pascal ha ka ba ila trei borba ha kene ka parish jongi sibun ki jingkela kilas dang ban yu I ha kabama I idon hapo jong kene ka parish rei kala dadai ko por kabama I yensa inono ye kene ka parish jongi bani sale simti ya ka parish ha nong man song umui parish pris ngakhot ngawer ye phi ki pa jong ublai ba mata gesngi kadai kasngi bang I dwai kerpang na tai Father Pascal kadai ka farewell mass ka mama I ngam ong bagadai ka mas ka bakhadu jong I hangni dei kadai ka farewell mas ha ka ba in sa duai na ka benta jong I ba indon bor pleng jong jing ko jing khia in light na ka jing pang jing sitom kham tam ban pen pau ya ki sap ki phong ki ba ublai ul ai ha I ban nang penyar su ya ki hima jong ublai ha ki wei pat ki jaka tu ngin rung ha kini ka jing le niam da ka ba ngi phai so ublai ba ublai un kurku kurdo ya I Father Pascal ngalami pan bat ngayai don bat phi haleluya melabu ialah kakti halor janga haleluya kabaphala palat nagabenta janga kani kijingtep haleluya haleluya ha gagerteng ukpa badukun badu mensim bakoi amen kajingi jong utrai jingi uji Yesus Kristus kajing I jong ublai lambat kajing slok jong mensim bakoi kindon rengkat bat phi baro ngai kublai paskha basuk I phi wei nadu ki Father berorngut Father Felix kublai shibon ki kentien jeng phi Father Julius balong berbor unmen baduk pa mensim jonga ngai kublai ki sister baro ngai kublai ki katikis baro ngai kublai ya ki member juga PBC baro ya ki nokit kam jong ki blog baro ya ki seng baro lagi day seng rangba seng longkme seng samla ha ka parish level ne ka blog level blain kur kukur do IP de phi ki pa jong ublai sisa ka mensim jong ka dab ban perkhat ba nganamla syu ban kanyamas ha ka ne ka ying mani ka ba itanat hadu kata-kata ka ba ublai ula ayengi dihenrei itep hi man ka jaka ka bangi don ka dei ka jaka ka ba ublai ukurku tingai kublai kerpang ya kiseng baper idon hangni ya ka cathedral band idon ki choir ka Serenity choir berolai Sauteli choir Saint Cecilia choir Saint Gregory Celestial choir bad ya ki kenhun duai ya ki KBB ya ki kenhun ki batrei mons ngobha na kabenta ka buram jong ublai barkhoi ke bangile ke de long na kabenta ka buram jong u ngiem tang sipor hangani perthei kenrat ulapan I yangi galenti kumno bangin emdu ngini yat ya kata galenti ke bau jisu lapan I ban mi pat rangkat bat u ban wengno igi pop na ka do no jengi bad ban ailat yo kenrat bau syang nek syang sa ka do no ku jengi in penlong ki yeng ki sem ki jengi ki yeng ki sem ki bakmen ki basuk ki yeng ki sem ki basyong blai to ne sangai mata sipang ban pan mahab na ublai na ka benta ki pop ki sang ki lai ki let ki tam ki duna ki jing em ki jengi
ngin roi nadu kadonut ko trai to isnei. Ublay me ubahaga ni kasngi leng bau kun balakha marwe chong me mela job thiau ya ka jingya ban mela ple hangi ya ka khardop sha ka bom jukun
Doai ngikir pad ba mangi Kibarake yakaski krau jong kajing mi pad utrai Ngin la ban mi pad ha kajing syai jong kajing Da kajing tray kam jong mensim jong me Utrai jong iu Jesu Kristus hun jong me Ubay merbasun syaring kat bat me lambat u men sim bakut Way ublay junom la junom Kajing pule nakikam jong ki apostol. Nilayabam yadi bat u hadin baulamipat na kajing yap. Hagito kisngi u Petros ulasdang ban kren uong. Pitip ya kata kaktin ya kabalayalap hakeleng kari Judea da kabasdang na Galilea. Hadin ke baptisma balayalap u Yohanes. Bakumba ublay ula pensle yau Jisu na Nazaret dau mensim bakhoj bada kabor. Bakumno ula laik keleng da balai bha bada kapungkoj ya gitu baro ki balaban beng da uksoj. Naba ublay udon rengkat batu. Bat ngilong kisakhi ya kita baro kabau blay ulale hakari jong kiju bat ha Jerusalem. Kila penyap ya u da kabasden ya u hauding hendrei ublay ula penmipat ya u ha kesngi balai. Ula pelong ya u ban pau shenna ha kibreu baro hendrei hangi ya kibala jet da ublay kum kisakhi. Mangi kibalayabam yadi bat uhadin baulamipat na gajingyap. Badul hukum yangi banyalap hakibreu. Bat bansakhi badai mo utau balathong dau blay banlong nong bisyar ya kiba bat kibayap. Ya ubaro kinong ya tu lopa kilasakhi kenang ba jaro banget ya unyo kajingmap ya kipop da kegerteng jong Kane kaktin jong utrai. Ngis ngongo ya ublay. Kasam shispa khatpra, kanamar jingruai praspa khatsau, pra iwei sau, ginruai ka andipon ka basau, kidukot ka baningkong baar, bakat nyau khatpra, arpuei hadu arpusau.
Kajing pule nagasiti Paulus pakoj sa Kristan hakolose. Ko para ladala pen mi pa dia pi lambat ukris. Towa dia ki bahaneng. Sabau ukris udon. Usong haka kamon jong ublay. To im jeng mu dia ki bahaneng. Om ya ki bahaka kandeu. Namar pilayap, bad ya kajeng im jong pi laburi lang, bad ukris. Hau blay, habau ukris ubalong kajeng im jongi, un pau. Te piru, pin pau lang badu, ha kaburom. Kaktin jong utray. Ngis ngongo iya ublay. Ginsim ka nomor jing ruai ka ba kandai pulai. Kandai lai. Joy.
Yau Chris yau khun lang brot paskha Kristan yaro ai ngujing knya Chris ukhun lang brot loi laki lang brot usia guna penyasuk berlau kpa Utrayun don ringkat bat pi. Kajing puli naga konspel bakhuy kat kum uyanis. Uday man mi pat nakibayam. Hagas sining kong juga tayaw ka Maria Magdalena kalalek siya kajing tep dang step renga kat badang dum. Bad kalayo i bala weng no yaw mau kang nakajing tep. Kumta kala mare baglalek siya Simon Petrus bad siya utaway pad usenran. Uta uba udisu iye. Bad kalaong haki. Kila simno yu try na jing teb. Bad ngam teb hae kila buo yaum. Kumtau Petrus ulami lem bad utaway pad usenran. Bad kila like siya jing teb. Baro arngot kila mare lang. Handray utaway pad usenran. Ula mare kamstad ban yaw Petrus, bad ula poy ning kong hajing tem, bad ula dem ban pej siyapo, bad ula yu ki jain linen basen jor hangta, handray umsim rung siyapo. Tiyo Simon Petrus, ula buod yaw, ula poy, bad ula rung bej siyapo hajing tem, ula yu ki jain linen basen jor, badon hatubian, bad ya kajain sop kli, kabladon haga kli jongu, kabam sim don lang, bad kijain linen, handray la kliap yaka, la kajong haka way pad gajaka. Di uta way pad usenran, uta ubalapoy ningkong hajing tep, ularung mauru, ulayoi, bad ulanget. Namar hadu kata kaklip mat kimpat peipang ya kajing to baudai ban mi pat daki bayam. Ka gospel jong utrai. Yami ku Chris. Sa sisin ngai kublay pas kabasok ipi iway Archbishop Hubert Di Rosario ubaga jing tep ju kadon hangni habau syaj ban jingo ingi habai kentu ingi hagajing long khana leni hagajing long lingdo syaj ong nga we hak porlen wang habakalen kalawan siya ingin bu yaw ni Pascal. Now it is Lent. Where will we put Pascal? Siya kapor Pasca kadai kapor habay nga hisimet labrong nga sim bakadai kasngi burom janga mara kerteng janga kadai Pascal. Di man kapor haba ngipoy hakum kani kasngi
kadai keski bakrau tam jong balang to ke jing khai Yesu kadai keski krau henrei ke jing pendep ya ke kam jing penem kadai hi ha ke jing mi pat jong Yesu ke balong kadau jong ke jing long Kristan ke jengi ke balong kadau jong ke jing nget jengi tina kani kadau ha kani ka ayom ha kani ka tayo bukui kadai ke por ke bakring bon tam yaki pa jong ublei ha ke jing le niam kam tam ka sngi tho ding bukui but ngada sukmen kat no ublei ukmen warlada gitu ki bawan tanga ka sngi tho ding bukui de se ha ki wei pat ki sngi ublei ki man shu ro re ublei ukmen kum ju te ngi duai ban ngi long mangi kanuk sa ba ngin long ki kun Kristan jong ke jing job jong trai man la kapor kam dei tanga kapor ka teo bukut le ni ka sngi paskha henrei shilenter ke jing jungi ka dei ka di banlong ke jing job jungi yo su krei ya ki bor jong ke jing sniu nam kwa ban kren shibon ngan ban ka tep ba sadon ka jing aingu yo blei nagabenta ka jinglong lengdo hagaba lapha nga hangni mentalai snem ti shisha monglong pi mani good worship lani ka jingu jendem ka ba nadu do nut kolong ka ba ni don kam shisha baru khoi ni sei lagi jong sap ki phong nagbenta kata na sokmen i choir ni pok parish la don southly but ki la contribute hadu kata-kata menjaga sengi ka sirinti kuar kawan ka full team jongka bad sisyang isngau sarong badon ka ngukadem blay kumjuru wat ki kena duan bad ki pai jong blay ngi hilengdo ngi don ka benta kumno ban pen krau ya ka ngukadem blay kumangal ong ipi mane ka we ka ba ngapang man sim habang adi ban lay no nang lam kra kadai banganom la ban kenyamas shu hangni kumbale hakin di por lai snem namar ngasngau ba kani kijing kenyamas hakani ki mani ba kadon ke bakar pang bat ma phi ki bawan bane shimantaru phila ban ya menjur ban nga ba shisha kadon ke balong special hakai mani ba kajungi ladon ki khep habaki briu ki lawan ban express banyak tu ingi ya ka jing ya kendu mensim ke jungki habaki wan hagani ka yimane ba dang manin wan pla weyu rangba wong padar haga jing tu khana jumpi ha ka singi tho ding bakoi kelak ta inga na klem kwa ban le pla ngam juan yimane ru rei nga sngap ya ka jing tu khana jumpi bad menta ngakwa ban penbei no ela ka jing im don ke we kalong yeng mau persyong kebawan ban sumar ban syak puit mau hang ni po woodland idang long kasi henrei hadin ketapan ki ong gala don ka jing sauting ki ong le im duai po yimani ba bat ki ong ye duai ki jing duai juki ong lada mede to blei juki roman medon le kampla ai ke jing sumar ke jing pu yang akan long besuk balada ka biang ke berkhoi ngan salong niam no bat shisha kita mata ki long niam ki wana thu idaladi ki dei ki ba yai keleng ban ni terwai ki do terkhong mo te kat no ngi so komen ba kum ki ne ki case ki don bat ka we ka case ka we na ki judge jong ka high court jong ka chlong dei sin kon dei kong sin kon Shua ben late nam taka competitive exam. Bai long hakanyam tenrai nyam teri. Rei ong ba kadon ka air ke ba ong yang ba ngade ban wan dua yang ni. Ban yo ke jing job. But nda ila yo ya kan appointment ila wan ban ikan du yang ba ila ong padar kala jia kum ni shim kene ke envelope kum ka tak jong jing sngu janga o blei ule jubab ik jing tuai janga
Tina kan daw kam day si Shakai ka kata kajing rublay ko chungi Henry ida kajing I chung ublay I lord ya barok kan mau I tangi ki bahok I kinang pop I jangai pi hagapor bau Petrus ya ngau gospel mentakasngi mare ban le ching tep ha kata por ulalong unong pop ula len yu Jisu Henry ha ka jing long nom pop shim ong ni ngal sul rain ban le Henry ula le kum no ula mare ula snau don kam ban kerki ban pe yu trai ban yo mat ban yo pe kalong kum no tinanga mga mapiro ko man para bi ngide ban snau don kam me ka jing long kerki jungi ban le ban wat ban shem yo trai balami pan ya ka jing I ka chung u khot yangi kwa yangi bangin yo mat yu kam dei ta ka jing yo mat ka sngi ublei ne ki si kraw anda ki por baro lagi don ki infrastructure ki ba biang hagangu ka demblei lagi don ki choir ki ba biang lagi don ha kom le niam ki ba biang Henry lada ka mensim jungi ka jung simanta jungi kam biang ngatrai kata kaya ngu ka demblei kalong step A tina kini daw man la uway pa way man la ka way pa ka way ka dukot jong ka balang ngidon ka mat contribute ha ka ngu ka demblei ngilong kinong pop Henry kum u Petrus pat kum ki way ki senran ngimare bat hangta Yesu sa pau kumola pau haka taka kamraning hagabau Jisu ula pau ki senran ula ong ka jing sukapi haga sngin ang kong juga tayo hukum kani ka sngi ka jing sukapi ula pen I ki jing mong kuman ong kine baro de banga I pala de pi ula ong biang ka jing sukapi kumau pau pa nga ngarong pa ai pi kini ki apostol kila kandit kamu ayu kani kamu ba udang syania ingi hakijing long pop jengi udang piang ingi ku bangilong bat kisah sautu syai kedar habau mensim mukut la persat halor jengki tu piang yu mensim mukut yagi pop jengno jeno bepimap la map yaki yagi pop jeno bal pensa la pensa kuman ong yagi pop jeng pi ko parlok beit ko apostol beit ngaledep map ngam sim theo ngam sim pa ban tip chu ngan pendam ki jing le palat jeng pi ban nganum kan mau shu ki pop jeng pi ong wi saya bat sisya hakata klip man ya ke bagini ki apostol ki le kan du yo Chris pelami pan habau Jisu sim la kedewi ka pop jeng ki sim la keli sya e miyawan balai miya pet na kabar ka semani Henry Jisu ulah pediang yaki unconditionally kambo kandon ulah maaf yaki ulah ai bor yaki luang kile ngadang syania yapi pin pen plo yaka pertei dah kajing I kejonga bat kadi kani ken kajing long Kristan jengi kani kade bagi dia banyak mat kani kelipat kampalat bani ki barok kamdei tah ke divine mercy Sunday Henry mentah kesngi bat ki por barok bagi dei ban ngidei ban wajam ngidei ban sngongu ya kani kajing I bakrau ju blei kajing puli penengkong mentaka sengiru ya tu ingi sepangkatai une uju Petrus ubali yo mat ya kata kajing I ju blei menta ulolong unong yalap li sngeu nagi kam ke apostol hagaba uli yalap ke ei ya kata keju kajing yo mat ju bala ma pi pop jong u ulong kumnu ya barok gini tulupa ile saki nang ba jaru bangai ta unio kajing map iki pop daga kerteng ke jemu kajing wan jong Jisu kan pertai kan long ban eradicate ya ka pop ban radeng kong ya ka pop ladeng ide haka liang jong Jisu ngina persyang halak baru koi ki boy ki start kumno bangin lek kumta kun man parabi ai ba ngin long berbuat kinong job haka thma
jo ke jing yale ke jingi bat udusmon namar kampat kut ula persyang bat basange yu jisu ban le chading shalo kalbari henrei habau jisu la poi kalbari hangta ke jing yap ju kelapan klem ya ke hima jong soitan ti henrei ngi berkhoi menta ngi deban shim ya ke kalbari ya ke jing jo ke jing im jingi ngi deban shim ya ke sngi nakong jo ke tayau ke jing job ba na kadau jong uksui krei kapop ke jing yap kalawan ke perthei henrei menta pangila pediang yu ke jing yap kamdon borshu kumong Paulus apostol haga siti benkong si korin nom khatsan ko jing yap shei asni jong pa hamdon borshu namaru Chris la job badul aingi ya ke jing em blen kur kukurdo ingi bat kamtam ya ka ki yengi sem jungi badi gitu ki balasi ki bampat yo mat ya gani ki jing i bakrau jong jisu ngi de ban long mangi mantagi apostol ban le yatu aki ba kon radu i paladingi badu kwa ingi ba ngin long ki apostol halaka jong ka banta enero yo jisu Christ Junom na junom. Snob haben yeng man plai ke jingek Oh
kabas ngungu ya ubleu pa. Leng bau Jesu Kris ngin pan ya kejinon kam jungi. Ha kejinon kam bakan jamet bakan jaman sim. Jubab yang pikalong, ni kerpat yang me kutrai. Ah jemi kutrai, haleluya. Nak bentau kepabu kho jungi, bishop jungi, kiling doa bad kitikes. Dak bagi yoi, ya kajing em jongki, kajing e jongki, ba kajing kemen jongki. Bagi beliau, kindup syamiki, sakhi bersisya, jangan kajing mipat ukres, ni kerpat yang me kutrai, haleluya. Ni kerpat jemi kutrai, haleluya. Nak bentang rempai Kristan jungi, bagi jinget, agak jing mipat ukres, menpenher kerat ingi, ya agak jing septiang baro, bat hakano kajing yapai yapra, ni kerpat emi kutrai, haleluya. Ni Kerpat jemi kutrai, haleluya. Nak bentai iwe pe iwe nangi, menduk itu ya ukres, highway pe iwe, upara jungi, manja umakar kerdo. Ni kerpat emi kutrai, haleluya. Ni Kerpat kerpat jemi kutrai, haleluya. Nak bentar gitu Kristan baro, bawat hakani kesengi buram pasca, kim sim mi no nak kapap jongki, bagindup yo biang, ya kejing im jong mensiem hakapor pasca, ni kerpat emi kutrai, haleluya. Ni kerpat jemi kutrai, haleluya. Nak bentar Gibril baro, tebai ya kejing map, lengba keding pena, bagajing im bertemai, hakejing long Kristan. Lengba kajing mipat jong Jisu, ni kerpat demi kutrai, haleluya. Ni kerpat jemi kutrai, haleluya. Iduai kan rabi ie naga benda kajing suk ke pertai, kam tamban sangeno akatama Rusia berka Ukraine. Ni kerpat jemi kutrai, haleluya. Ni kerpat jemi kutrai, haleluya. Ipani kini baro da ukres utrai jangi. Amen. Insim ke nomor jingruai ke balai spa praposan. Lai prasan. Swababa, don't cutting grace.
para bagajing kenya jonga bat jong pi kan long ka bapdiang hun hau blei ukpa badan bor baro Ru train priang ki jingknya ne ki ti jong pi naga benta ki jinga ro ka burom ban ka kerteng jong na ben ka balang bukhu jong baro ka we Dus ngeus nei ku trai ngigir pa Badu pediang ngigi jing terwa jungi pa jong me Banda lapan tamaya ki Haga jing playa ka kerteng ke jong me Bat ka baptisma Kin laban poi sya ke jing kemen bam jukut Dau kres utrai jongi Utrai udon rengkat bat pi Rengkat bat piru Oh kentiu ya laki donu Kentiu ya kisautra Oh ngini ai ngui utrai kenran ublei jongi Shisha kalong basyong ho bagbaday Gaday ti ko jingi bagajang panem yangi Aman na kapol bagajaka Manyaro yami ko kanrat Henry kam tam magani kasngi Haga pangyaro apan buram syusyu yami Abala yaw kresu ko nang brot paska jongi laknya Mau kay nulong ko nang brot basisya Bakit no igipop ka pertay Daga baya pula job ikajing yap jongi Bada kajing mipat Ula penyok biang yang iya kajing Na markata Habala dap miar da kajing men paska Managari managajaj penriu karisa da kajing men Badwat kibor beneng Ringkat bagi kenun angel Kirwai langi jing ruai baklem kut Jangka buram ke jang me Kat baki ya pen benar
Da shisha melong ubukui kotrai katamay jong gajing kui baro. Namar kata ngeger pat yami dopen kui pringantang igini gijing terwa kejongi. Nagabapha yu mensim jong me kum ka umjer halor jongki ba kendup kelalong yangi kamet berkasnam jong utrai jongi u Jesu Kres. Hagapor baladino yu badala kamons ngobha. La pediangi gijing sya shitom ula shem yu kpu pada kabaingu yemi ula kedia yu badula ai lagi senran u ong. To shem batu bam nakani pibaro namar kani kalong kamet jonga. Ya kaba NIT na kabenta jongpi. Ha kejugur kom andalaya baham ula shem mega kuri pada kabaingu biang yemi ula ai ka halagi senran u ong. To shem bat to di nakani pibaro. Namar kani kalong kakuri jong kasnam jonga. Jong kejutang batamai bat bam jukut. Ya kaban panmi nagabanta jong pi pada kabanta ki babun. Ya kaban maap ya ki pop. Tole ya kani pan kan mau yanga. Kajimaya jong kajingej. Namar kata ngi kibapan mentah ya kejing ya ba kejing mi pat jong u ngi terwa hami ko trai ya pu jong kejing em ba dia ka khuri jong kejing pen em ngi dai ngo edem namar melanyo yang ngi gibabet ban yeng akmat jong mi bad ban syakri yemi da ka bas ngauret ngi kerpat yemi bangi kibayo bentah hagamet berkasna mukres ngin long kibapanya tali ka wei da umensim bakui. Tukan mau ko try ka balang jong mi ka bala priang hasata ka pertai. Atu penjana ya ka ta ka jing i ringa bo syakri jong mi ukpa bakui upo Francis. Archbishop Victor Lingdo bat baro kilingdo. Bukan mau lemru yakin men ki para senrang baken thai. Ki balayo thia ada baker men ya kejing mi pan. Pada baro ki baklat no jing isnei jumi. To priang ya ki sa kejing syai ka khman jumi. To isnei yang i baro ngi kerpan yami. Kenang ba ringkat bat kamaria thai suti bakhoi ka kemi jong ublai. U Joseph bakhoi jo korim jongka. Di apostol bakhoi baro ki rukoi. Ki belapen sobha yame pateng la pateng. Ngindu belong ki babet banyo bentalem ha kejing im bam jukut. Banyo ro pendon buram yami. Au kun jumi u Yesus Kristus. Dau lembadu badau kan long ame ublay pa beden bor agajing long kaway jong umen simbakut baro kaburam agajing yaro junom la junom. Kumbala hukum ingi daw nong penem, bat kumbala hikai ngi dagag tin blay, nginut ban ong. Kukpa jongi, ubah habneng, kan long kabukhuy kakerteng ka jongme, kan wan kahima jongme, kan long kamon jongme, hag hendew kumbah habneng.
Wai ngi menta ke jing bam jungi bahla kasngi. Batu maha pingi kerengkang jungi. Kumbang irungi maha piki beles ni wingi. Padwa dalam wingi sya ke jing pensyoy. Henry tu pelai jingi na kabas niu. Tu pelai jingi gerpat kutrai na ke jing sniu barok. Ha ke jing sebon ke jumi. Ai jing su ke jing sanya ke sngi jungi. Kenang pada ke jing rap ke jing isnei ke jumi. In light berabon na ke pop. Bangin yo ke jing yada na ke jing janjar barok. Kada bangin ap kemelenti. Ya ke jing kermen ke bakut. Bar ke jing wan pan. Dong pan em jungi u Jesu Kres. Namar ka jumi kelong kahima. Ka jumi ka bor bat kaburong. Junom la junom. O trai Jesu Kres melong hagi apostol jumi. Ke jing suk nga i api. Ke jing suk janga nga ai api. Wat pe ki pop isang jungi. Henry ya ke jing nge jong balang ke jumi. Pada ke jing sebon ke jumi. Tu ai ka. Ya ke jing suk ba ke jing long shitali ka wekat kum kamon jumi. Mameu ba em baru bosun syar. Junam la junam. Amen. Ke jing suk trai kandon berobor ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Tu ngine pan pau ya ke jing iye iwe ha iwe pan. I request all the sisters, please come and help for the distribution of communion. I request all the sisters, please come up to help for the distribution of communion. Kami u Jesu Kris u kon nang brod jong ublay. Ubakit no igi pop kapertay. Sung mangi kibadan bok man syakhot. Siya gani gajing kawai jong u kon lang brod. Bukan kamlong ka basyang hang. Ang wandrong hapakayin janga. Hendray siya ang tang nakakatiyan. Bad kaminsim janga kan sakiyahi. Insyam ke nomor jengruai ke basispa kendai punyo. Iwe kendai nyo.
Hãy subscribe
Ko blai ko khun, ko blai ko mensim bakut, bemela ai ke jing im yangi, ban melawan, ban pelat yangi nakapok na ubeman. Bagai kum kadak ke jisungu, hagani kapor, kabakan saitam, hagabang layo priang yu jisu hagidonut jongi, ngidap de ke jisungu ro, ya unong syarai jongi.
Ublay sibuan am takani ka katidal ban ka tem sultanat hakani si kabangi ai farewell I para pascal lingdo to ublay no kar khukdo ikani jing taish to bujuki katukani tli kini jing panpana hadian ka mas ko asaran ka farewell I belapan baik ka PPC hang ni hi apo yang maniba Kajing priang buram Paris pri sebat mai erben fara berna lalu kan long haka arpau tarik mentau menakat pun sni balang haka por kendai sitang menstep habiang kihol lakar parik prabangai bala banwan kiswa ban yawan shua ka kendai sitang ki fratamen nang thina po social service center Archbishop's House kisawan on yai nang thi hangtai hapo kamadan Joko Yimariba berbandrung sepo ke biang kihon. Dia sobha kani kalau nak kum kata kajing priang buram yai bangsawan syong sendon haka arpau tarik si balang hang ni apo paris yongi. Berkajing priang ke bakerpang nak benta jungi kum paris pri sebat mai kan long haka arfu sau tarik haka si ublay ke bangsawan kabadi ke si buram juga dibai mercy. Haka por Prashiteng menstep kamas kebaar tela kerpar ya pi baru prabangai dan pila banwan yawan kambun ke balong menta pen priang buram yu paris pri sebatamai reverend Fred Bernal lalu hakani ke siu blai nang tapat kajing ai kublai kerpang yi hakani ke siu blai berhadi yang ta ka porsi baji mensi ki sesta BSDB ki sapania ya kajing duai rosary jokoni ke si buram jikri bai mercy nang ta shibji sitang na expose ya ka sakramen halor kani ka duan nak mta ka jingmani sakramen ka bakham perpang bela pha do utrai Yesu mereka por lai baje thik sa terwai ka masuk hoj da Reverend Fara Bernal lalu hangni hapo yeng mani dia subha shimkia ya kani ka siburam ka ba utrai Yesu usatek rahai ya ka jingkerhu haka bangi penkot ya kani kanobina bakhandai si haka arfulai stang da dua Good Friday kan kot no haka arfulai tarik si sajai baka si ublay kani ka si ka bakrau tam ka ba pisai ki kamba ikam pla ki ba ka dibai mercy ujisu juga donod usatek rahai lemba ka sun syakri jungi star fustina bakuai to ai baki ai bro ken ya da kamta ka purang baju blai dan gibadi ya ka kon spiritual diary jo sisa Faustina hang taya po dukan Paris kamas na on sa sangno na du kani ka siu blai bansawan arhusau tarik hakapor prashiteng menstep lakarpad ikna ibali ban yo ban pedang komunuk baningkong bat kam tam badi ka sakmen ka jiperskam on sa sangno na du kani ka siu blai hang tay hakapor prashtang de kamasok huay bergajing hikai niam lakarpad ya pi ban simkia nak benta kani kajing hikai niam bakarpang kajing kerhui yang paskapan hani po parijungi an sastang na duka arfu santarik uni ubnai di penkrea bahai lagi jungki yang kisam krang bau disu usawan bandrung ban ai kajing kerhu ka bakam kerpang haki yang kisam jungpi baro Ukres namar ba ulami pan na kajing yap unom yap shu kajing yap kam don bor shu halor jung u haleluya to ngini adwai Wai ba kajing e jong kani ka sakramen pascha kan shlei haki do nut jongi igar pat kutrai Bat ya gitu, kiba melabu aha galanti jong kajing pan embam jugot, tu penlong ya kiba bedor ya kajing ai kajong me, da ukres utrai jongi, amen. Pingu kakli ban pediang ya kajing kerku jong utrai. Tu blai uba da kajing mi pat kajong ukon pamarwe jong ulamon ban ai happy ya kajing e jong kajing suspa bat kajing ting kon
Don ai pi ya ke jing kemen da ke jing ku jong u. Amen. Do ta ubalang ba ka kam jing su spa jong u. Piliop diang ya ke jing e jong ke jing light loit bam jukot. Penlong ya pi ke nong yo pateng ya ke nong pateng bam jukot. Bat mapi ki balami pat lepa baru kres haga baptis malam baga jinge bada ba em hok em sot haga ni pertei pinlong ka way bat u haga hima beneng bat ka jingker ku chong ublay bren bor baro ukpa baru kun baru mensim bakuin kan hiara pi bat kan yaisa bat pi junom Dole sud kamas kalawai Alleluia Alleluia Ngis ngeungu Ya ublei Alleluia Alleluia Bài song Pasca basuk ya pi baro berking gisem jong pi Gidap na kajing sungu ya pi ki para bangay na jan ba na jangay ki balayawan ba ni simbenta hagi jinglen ya makani ke Portland bar kamtam makani ke tiyog bakoy kilabon ki paiba ngem la ban penbiang kumbenta kaski ngem tip kadno ngut pinya don andre ngatip la islay baro saudang kadi kayeng mane te kublay sibon ya kajing simbenta jong pi hagi jinglen ya bar koy kapan mak ya pi nam ta kajing blok ka bamenta kaski ngatip bun na pedang jong pi pihak ya de kejat Nunu nang tena surok sini, MP beremburam jengi rabi ada kejat so, nama don kajing so tu bakala, baru ki beri ki balik yamane pak groto ki pak akan ki driveway, namar kata ka blok apa pirung bat pimi, laiteli kali kimla, mani ya akan ki lenti tang arteli, dan namar kata kadau PI mentana ki por ki don ki volunteer jengi, ki ba penyak akan pensiong renti ki kali, bat ngakerpat ya pi baru, ba pini butlem. Ya kajing bata jeng volunteer. Lana kim dan ki volunteer dala dehi. Ide ban pemelian yang kata kam kenang ba nginsuk. Baru-baru ngi kwa tang ba biang yala de ngalabiang. Tikane kajing im kam la ban long utama. Abang ngi kwa ban biang yala de ngin ini trelang. Kenapa baru kau ini suka ini Islam. Manimi ispo karsan menit. Penan kami kata kapor ban ya aku belai. Iwe ban ya keren. Ya ki perlok perjor. Ku belai sibun nak banta kajing sengap jumpi. Ya kini kajing peta kajungi. Te kumba pil ayatip mabenta kasgi kade kasgi ke bangi ay kublay I pada rongba jangi para Pascal bain le nasional mensong ki por si sya ki long tang kandiat akan mau pada wan ars house nam ars pakat kendai hoy ilayo ke procession ke Christmas handrai tang sudai ke por Pascal komne lapoy na ke lockdown jangi ke to por ginang lengok komno rukom ban le handrai ublay upa igi breu kat kum kujing don kam jongi kam tam kene ke parisongi bari padar la don lupa kata kasap nga ina do pedang don na maukar na pipet betesi ni pipet yu pin itang kador jing padar tangka jing pule masong ki baru ko jing lendiam jangka daisi songi kam pau kumat kam maukar par pedang don bat hang ne rukum ju habai lawan ra kata kasap ka pong ke jong I ha ka bangi lasdang ban yo ya kita ki mas online ke bangi em jutip menu marway pule mas sakit ki por basar kai ba ka covid bat ngi nagi jing system jong I layo ban simbenta ha kata ka jing laniam ladang im yo ban pedang I kombinian ro ti kublai sipun padar ya ka sap ka phong ka ba piwan ra ha ka ne ka paris jong I ka bangi layo je mentoy sipun bat idap syara ka jing susi batang kandiat por pidon ban ngi hang ne ndai ngitip bau belai ulamang kerpang pi nam ta ki kam ki bakrau lese bre uladon kam pi hanong mensong hakaba pin ra biang ite sap ki pang jopi na ka benta jing mentoy jing para bangait
balang barok kawai. Agak ni kepor kita ni kena samla jangi naga paris jangi ki bakwa man ai ke special number kum kadak ke jengburam i padarang ba ke jangi ngagar pat ki seng samla jangi man ai ke jengrwai ke jangki. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Wangi ke Celestial Cathedral Choir, bat kasing Samla Cathedral Parish. Ilapan kreak ke jingwai na kabenta jompi Reverend Father Pascal tu ublay unkurku yepi but tu nangyay kan mau yangi baro haki jingduai jompi. I speak the name of Jesus over you. In your hurting, in your sorrow, I will ask my God to move. I speak the name, 'cause it's all that I can do. In desperation, I'll seek heaven and pray this for you. I'll pray for your healing. The circumstances will change. I'll pray that the fear inside will flee in Jesus' name. I'll pray that a breakthrough would happen today. I pray miracles over your life in Jesus' name, in Jesus' name. I speak the name of all authority, declaring blessings, every promise is faithful to keep. I speak the name no grave could ever hold. He is greater, He is stronger, He's the God of possible. I pray for your healing, that circumstances would change. I pray that the fear inside will flee in Jesus' name. I pray that a breakthrough would happen today. I pray miracles over your life in Jesus' name, in Jesus' name. Come believe it, come receive it. The power of the Spirit is now forever yours. Come believe it, come receive it. In the mighty name of Jesus, all things are possible. I pray for your healing, the circumstances would change. I pray that the fear inside will flee in Jesus' name. I pray that a breakthrough will happen today. I pray miracles over your life in Jesus' name. I pray for revival, for restoration of faith. I pray for the blessings in your life in Jesus' name, Jesus' name. Aku beli sibon kikon samla jang ke Paris nam taka to ke jingruai bastonat ke jongpi mene padar la stonat ke jingruai jang ka serenity choir la senang bantap keti te ngatrai kene bantap keti kini kena ro
Aka cukup por ngai ku play serentik choir nang mentak jing ruai jong ki mentak sengi but ya ka band mentan gandang supaya don comes tu ngakendit baru tu ka bom te ku play sibun ya ka band na papidon mune ka jing song shit ngai mane ma tang ba kampanuna kan dia praga tunu bagi sima ta ya tak putih nam tak serentik choir but ka cathedral band ka jong ni akan nego por hak kerteng jompi barakot kerteng jagi para bangit jangan nego paris songi ngakot subha iba Elias man aki kentin songo naga bentai pada Pascal lingdo Keblesibun Pak Barnabas penia ikini ka por jong jing ai songo jongi i pada Pascal ngayeng hang ni hak kerteng jong pi ki pai jong ublei nah kam ta ka kerteng jong ki institute baru khak ki badon hak ni ke parish ban ai ke jing songo ya ki kam ba pilale ka jing kendri akam jong pi kala pen kendit yang i ngam tip ladakan pen kendit ya pi kum uling do bala ab robor ke jing sya pen kendria ada yang i ki pai ba kalau penkendit dah duk kata-kata. Nama orang isngau ba kata ke license name, let's say license name duna ke lengkot dah duk kata-kata. Kalau kampen lengkot susu dah ke jing tangon ber ke jing taplup jong ke pandemik. Ikan mau arjar ke kendai anda pilawan. Katu ini por lai pen i ki kam sap ke jong pi kum u nong syarai. Handai kalawan nok ke pandemik but buon ki program ki yang mani ki lakhang ki baje ki la sange bantit but shimla dan program show but kani kala kamban susu ban benrap susu ya kata ban peni bakani kepor ke jingdon jupi hani kala lengkot adu kata-kata te ngim ngisngau jingan ngisngau benut sirukom habai tharai lesi tu ketien pareng baong short is sweet ka long kumta fadar ngisngau ba ka jingdon jupi ka long ke ke ba insa jingkan mau ti wat happening kini ki por ki ba lingkot sipor ki ba pidon ki ba syak petut da pandemik handai pilale bon pat ki kam ki bansa jingkan mau katu kat ni ki bangan sajer ka wei na kita ka long ka ba pikwa ban itu yalaki langbrot kani ka dei khamtam hukum ka por jong ka jingkar khuyeng pi lakwa ban jerong ki sngi ling kir khuyeng namar balai baki kwa ban rung iwei pa iwei yeng ban dai kendu ban ya selok but kani ka dei ka jing thlang jong pi kum u nong sharai ban itu yalaki jong ki langbrot te ngi songo ya kani ka jing songo ka jong pi but ni sngosi bang yam chamla pendep purai kani nama nakadau jong ke jing pandemic wada pedeng nolong nang ta pidon ki bor bunsien ba pi mju kendria lene artetien ban le jingo ai ki bapang ki basitom ki badon marwei bat ki baduk bat haki teng lai i kum kitu ki por ke ba i padar ile banduai na ta ki baduk amdei tang ba i ai ki jing duai hanre ino ka pisa ban yarap biru eki nganget ban ong kalong ke ba ai mensem ya kitu ki long yem ki ba ki layo hakapor pandemic hakaba la khang no ki yang mani la sange ki jing tiet baje pi la pleno da ka wei pat kalat kalenti kenang ba ki jing besar mensem ki jong pi na kam ta upat kam sange no pi la penmi ke YouTube pi la penlong ki jing money sacrament bat ki jing knya eucharist nang ne man la ka janmet bat ya kane pi la ai real time pi ai pok ka live YouTube hakaba ki pai ba nakani ka sor bat nakiwei pat ki parish bat nakiwei ru kiri ki pasutu khaktin khasi ki layo jimentoi nakani ka jing perkhat ka jong pi ban basa ki pat jong pi wat apeneng jong ka jing khangdam no ki baro hakipor jong pandemic ngasngo ba pi la lam khmat ma pi ban khot ban wer ya ki baduk ki basitom bakin wanchim jingarap nakani ka parish kani ka dei ke ba ngisngau kendit ngisngau sarong ban ngisngau nguru ya ke jingsngau jongpi nakam ta uduk usuk uba im nakam lasngi malakapor ngi iru hakani kapor ba pidon ka jing ik ke ba kerpang
ya ki kena rit namar kum unong peniat jong ki jing kai niam kena rit bun sin ngi don cuti lengkap pak cuti school Januari Februari gem judon rai ifadar ma pi pim simla sya kata pila sngo ba ke jing kai kena de baniat syakmat bat de lamba kan ka jing la ke jing kentu ke jong pi bangin la baniat klem sange ya ke jing kai niam bat ngenget ban ong ba ke jing kai niam nakasngi syakasngi ki kena kelas nang ban bun bat ngin haksien ngi sasdang ban batin no ki kelas pidon ro ke jing e ke bakerpang ye kena samla bat kini kisngi ki por bladep pila persang ban lum ban lang yaki nganget ban ong balada yok ke por pin la ban penbek ban penbiang ya ki samla ki jongkan ke parish wat menta ki labon ki jing ki imbiang ke jongki but kumjuru ya ki namar ma pipi dei unong ruai ya lade but pilum pilang ki nong ruai kini ki bangi osno mentan ki nong ruai na ki na samla serenity choir ke band but ki wei pat ki choir pila osno menen mit ki dei ki jing kentu jong ifadaru kum unong ruai but bun ngatip ki bedai ki individual ki berwai la ki jong talent ki don ki jing kentu na kalian ki jong pi padar tingi dap ki jing sungu ya kini ki ngam ko ban sempor handai kini de kap tu gane ki ba pilale ka kamen sem what hakaba pi bun kam ki por kamen sem pila don por nam ta ki kam kamet pila pen biang ya ki toilet nak ta kanarit shatai shahol of course lama ka jing rap lem ki bayarap but ya ki toilet nam tai pai ba ru hakhap jong ke parish hall ringkar ru bat kini ki television ki bang i hang ne ki badai ki phase 1 la ban ong no jong ke jinglong digitize lane jinglong modernize ya ka balang hakipor ba ki juk ki bamenta kini de ki mati jong pi pada ki balale bat ki bon ki wepat ki bang shimla la banjer let's say don na pedeng jong ki pi nampat la pendep nginget ban kermen ba ki we ki sependep ya kata hari pila ki mati la biang ba mangi barok kem ki pai habangi ki ngin ken mau bandwai na kem ta jong pi pada tingim la ban ai pi than hang ne don ki ban ai jing subha re barok ngim la ban ai re barok akini ke por ngila ban ai ka wei bar kata kalong bangin e dwai na kem ta jong ki te kini ke por ngan khot yang i klem da yang na ba shong ban ra ki ti jong i shakmat jong pada bangin dwai na kem ta jong i kini por subha ban ra ki but but numbut yang dengan dua nam ta jung i tu oblei un kerku ya pi un ri unda ya pi un ai but ai bor bat pendon kam ya pi tu pin long ka jing kerku ya ki pat oblei ka jing tengen ya ki bas ngosi ka jing kala ka bamut bat ka jing pai bang ki tu balaya ka jing bakla ka jing shamlenti jong tu ki bala petwer bar ke jing jeliu ke jinget ya kitu kiba tista ke jing mani blai ba pinlong berbor uling do uba kasnam jong jisu kan ker kan daya pi pin light na kama kamen saw pin light na kating kasir pin light na karit men sem na ke jing artatin re pin dap berbor de kiso men sem jong me ke jing kemen ba ke jing tengen bar ke jing shania ha ublai ni pan ni kene boro ha ka kerteng ukris utra jongi amen blai shibon pada Aku boleh sibun ba Elias Lindo, mentakum ne ngan khot ye ba kanet kain, ban pulih way citation ki bagian ai sobai padar. Aku juga por ngak kerpat ki dong kit kam jong ki blog ki sen ki soba ban yang ne khmat. Ki khot jong ki sen ki ba mi khmat ki sen samla sen rang ba ki blog Subhaban yang ne khmat adin ke jing ai subha jong kini ki nong mi khmat jong ni nagi blog ban nagi seng kino bakwa ban ai subha ki la ban wan hadin ketak te menta kum ne ngan khot iba kenet kain ban pulai citation ke bangi ai subha pada Kung kadak sin jong ka jisongu jong ka Paris jong ki pa jong ka Paris yang mana ba ingay padar ya ini
mengiwangi tosbir jing sungu bat i kentin ki badan hai ni tosbir jing sungu ki longgumne ki pai runget jong kaparis yang maneba ki ai buram basungu ya ublei ubulai hangi unong syarai mensim ubasirham kumapi banyalam ki pai runget daga jing yaisha ke jing stan ba jing rublei ngidwai baunyai the sei ki jing kerku kerhai hakamishan bathamai jongpi nyai ti api bagi jing temu jongpi haublei baunang plelat ba betenen ti api ba phinnang la ban sakriya u daga jing rublei ba phinnang yai sakri sarai yaki pai runget haga jing sumar jongpi daga jing sirham ba jing keluit mensim siha jangu kpa mensim ba ye phinyai sa hagi donut ba jing kan mau jongi Kipai duai mar keliang, kidikot ke Paris Pastoral Council, bat kipai runget ke Paris yang meneba Shillong. Sementara kemudian kerpat eki seng, ki blok A, B, Malki, seng rangba, seng gentai, seng samla, berkum juga gino berkuat penwan ai soba penwan cekmat, ban ai kejeng soba kejeng pi. Kat pengidang ya ai subai padar ngekuat menong ipi padar i cisa ya karwai ketem keput bat dan bah kecing jan bagi warsyong mo pila i Indonesia dan bahasa irwai man kepor bat kecing ta kecing i jongki kibun ki kse Shillong andai kile chadu China ban lai wat ki ding kse mo China pain kiang tengah terai ngakerpat i Indonesia menta man ai kecing kerwai ke kerpang nak metai padar jongi. What the Lord had done.
destroy this body. Yet in my flesh shall I see God. Yet in my flesh shall I see God. I know that my Redeemer liveth, and the worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. Yet in my flesh shall I see God. Shall I see God? I know that my Redeemer liveth. For now is Christ risen from the dead. The first fruits of them that sleep, of them that sleep, the first fruits of them that sleep. For now is Christ risen. For now is Christ risen from the dead. The first fruits of them that sleep. Mulai sipon Venesia, kalau ingin ke barang ya gipuar lakam luna berite, apa noi padar senang libat ai, jadi keren jongi. Mulai sipon pada. Nalas nusun AEP befil hab ab kat ni. Di kublai sipon Pak Barnabas, but Parish Parish Council, ki blok, ki seng, ki choir, kaban, bad berkhoi ki bala dua nam tai jengau pa jeng blei, bad kajing sa jengah ni wala kalong tang kendiat por, hereng ngeu ba kalong ka ba ruspa, kala pan ruspa syusyu yang kumulung do, hakibun ki rukom, ki bang malak syuk banjer. Namar bah pi long ki beruspa. Ruspa ka mansim, ruspa ka sap.
spa habar koi kil benta ti sisa ngal songu ublei banglayu trai hang ni wala kalong tang lai snem tien rei ngatrai kidei kipor kibangan sa cherish hakajing long temen baha jonga mentah dengan long temen teng bangan pada baha ti kublai sibun ba pila ailat yang bangan trai yang ni ai kublai Archbishop Dominic Jala uba bampuai kublai bala tungengah ni ai kublai Bishop Victor menin bai ai kublai ngai ong Father Pascal ila persyang kat bala ban trai bahang ni di ngasotu ibarang don kai iki bangan ha persyang bahas susu banang nganlik persyang sagwi jaka di there is always scope for improvement ki ong mo tinggal jing persyang jungi habi persyang ngimlong gi babiang ti ladang lalong kajing sosi eleni kajing thut yenu asyim kani kabu ban pan mahap na phi bad hagaju por ladang ila don kum ke ba lesi kajing stu bakla ne kan kono kajing suya per kadai na marba ngihap keno coronavirus bangim la bani communicate hakipor gibala hakipor ba mensua ti hendrei to blen gar ku kerdo bad unang penduspa susu ya kani ka kemi jong ka ki mani bar kho po ka diocese bad ba ma phi dang yai sa hang ni but ngi in page ikani ka parish cathedral kum ka kmi berbor namar ba hang ni abang iwan ko bang laong mani ngiyo sibun ki jingi ai ti sa jisien ngai ku blai yagi padar baro badon hang ni lalong sya ki jing kemen fa Julius lalong kum men rang ba jenga da im don yo isi sini fa Julius ngasngau ba kambiang kata kesengi Fa Felix kijing pu samerki kijing i Father Bernard Father Rester kibla trei langro so command by Father Bernard in sawan hang ni dei Father bala trei lang bun snem mansua long student jonga po St Paul Seminary haki khnai pheu kadba hapo haki hajar nyeu hadu hajar chipeu ila trei lang po St Paul Seminary ngasok men pangiyo Father Bernard balong beriu ba don chibun ki sap ki pong but kijing start kijing champang dua nam tai Father Bernard but ya kumjuru ya ka PPC but ya ki blog baru khoi but ya ki seng ba pher ba ka parish yu mani ba kanang chongshit but baru khoi kin pe ya kani ka parish kum kanuksa nagabantagi kaman sim tu blen gor ku gordo ipi baro kam dam ipi bale ap stam hadu kani gapor blen gor ku gordo ya ka soskam ru badon hang ni ka ba ai berbor yangi kani ka jing patai kubor bad ya kiwe di ki ba don challendet ba penyat ya ki baro tu blen gor ku gordo bad unriu semaringi pas ka besuk haleluya haleluya. Aku beli sibun padar nam tai tiken tien jompi bat gidap syading songong isa kan mau ya kejing trai jompi wala di kendiat por nrai insa jingkan mau sirta ya kejing trai jompi kada ke Paris sungi tengah trai ina mir waisu ya nang don sug bapet tengah kaburam hok pa barau kun barau musim bakoi berkait tamu Yesus Mariana Arab ke Kristan aga kertem pa kun mensim bakoy amen ku blai sibun lai sok